kakhulu bathandeka. Amen. Hallelujah. Kodwa ngikho ngizokwenza ngomfutshane. Akhathazeki. Hallelujah. Ngizokufutshane ngomfana ngikho. Hallelujah. So abasifunda khona sifumana abantu ekuthiwa begada endaweni eyi-1 behlangene ukuthi iBhayibheli babemxhelomzi bendawonye. Hallelujah. Kuthiwa ngequbuliso kwafika umoya oyingcwele wafika phezu kwabo kuthiwa babonakala impilo ezabekayo siyivile iBhayibheli. Amen. But emva kokuba bewelwe okanye bezalisiwe ngomoya oyingcwele kwaba khona izinto ezibonakalayo apha kubo. Hallelujah. And asiva iBhayibheli ithi babe ngamanqina before umoya oyingcwele abehlele, kodwa kuthiwa emva kokuba begcwaliswe ngomoya oyingcwele baba ngamanqina eJerusalema nakulo lonke. Hallelujah. So ithi lento abantu abanothixo, abantu abagcwalisiweyo nguThixo, abantu abagcwaliswe ngamandla kaThixo bahamba bengamanqina kaThixo emhlabeni. Kwaziwe ukuba aba bantu abahambi njengabanye abantu, kodwa bahamba besenza imimangaliso ngoba bagcwaliswe ngamandla kaThixo. Hallelujah. Njengoba silapha nje emva kobusuku, ikhona into ezokwenzeka ebomini bakho, ikhona into ezotshintsha ebomini bakho. Ezinto bezikade zikwehlula ziphelelwa ngamandla ngoba uYehova ubomi bakho uyabutshintsha.
baqala bangamaqina eJerusalem nakulo lonke ilizwe ngoba begcwaliswe ngamandla, begcwaliswe ngumoya kaThixo. Xa ugcwaliswe ngumoya kaThixo ngeke ufane nabantu bonke, because ungenwe funa kuthetha lento izohlala phansi. uDaniel noShadrach kubani Meshach babe thinjiwe. iBhayibheli ithi bakuthomba umqondo kumkani, kodwa they refused ukunqoba uThixo kuba bemazi uThixo abahamba naye. And iBhayibheli ithi babaselwa umlilo waphindaphinda kayi-7. wathi sobasiwe umlilo abayitshintsha into abayaziyo, bahlala beyazi into abayaziyo, bathi bokungabaso kodwa sizohlala sikhonza le, asijiki asiyeki asihlehli, sizohlala kulo esimaziyo umlilo lokungabaswa. Sizongena siyazi kuzosihlangula, futhi loba sihlangulanga kodwa sizotshintsha into esiyithethayo, sazi yena sinayo into esiyaziyo. Let me tell you something. Abantu who survive ku-2025 ngabantu abazaziyo ukuba bangobani. So i-identity yakho uyazi, uzazi indlela uThixo awenze ngayo. You will never defeat it. You will never defeat it. Akhona amandla, akhona. Abemhlabeni sibizelwe ukuzoqoba. We are the winners. Sikhelishe uThixo ngemizimba yethu. Le nyama enobonakala ngoba igcinwe nguThixo. Hallelujah. Ayikho lando ethi ndicela lo nyaka umkhonze uThixo, ngenhliziyo yakho yonke. Then uThixo uzokubhatha ngomoya wakhe. Xa eyobhatha izinto ezikade zikwefuna azibisabi nawo amandla. Yonke into ezamayo yehluleka. Hallelujah. One more week of us.
Moyo wa victory.